Akiaria ari thibitari-ini wa Kina uria wi mwena ucio mihango-ini ya kuhingura maternity iria yakitwo na unyitaniri wa gikundi kia World Vision orodumwe na ruhonge rwa kurumbuia ugima wa mwiri wa andu. Aisha Abdi oigite dawa iria ciagurwo ni thirikari ifatie guikara kwa ihinda ria mieri 3 kisha na wiki moja ama wiki mbili. Makosa ni ya nani? Na kuna facility management committees. Facility management committees nyinyi ndo macho ya wananchi. Ongereire kuga thirikari ya kaunti neigite keheri-ini mitaratara ya kuhinyiriria atumia gwitikira kuheagirwo ciana thibitari na aria marumirira mitaratara ino makaheo ciringi 500 na amwe 1000 hamwe na indo ingi cia mahutiro ma mwana. Kama kikuja kuzalia kwa facility tunawalipa shilingi 500 wale wako karibu, ndio mama aweze kujilipia taxi, mama aweze kulipa kijana wa pikipiki. Tunataka economy yetu ikuwe kubwa zaidi, sivyo? Murugamiriri wa kiama kia World Vision mwena uyu wa Isiolo Gibson Kimani oigite ni mekwambiriria guthomithia atumia uria magireirwo gutigithukania ciana iria maraheo. Tupeane nafasi ya miaka 2 kidogo kabisa, miaka 2 kabla ya kupata mtoto mwingine. Na keshifu wa itora riri Gargaro Abduba nioritie atumia kurumirira mitaratara iria marathomithio niguo kunyihia ikuo cia ciana na kuongerera namba ya andu niguo makaheo mbeca nyingi iria ciraheo thirikari cia matura. Registration ya watoto itatendeka sasa, na mjue ya kuwa panapo registration idadi zetu ya county inapanda, na idadi yetu ya county ikipanda pesa kitoka central government pia inapanda. Handu-ini ha Inooro TV, Jetago Simon Kife.